Ndabaramukije mwese abakunzi b'Urukundo Gatatu TV. Amahoro y'Imana abane namwe muraho murakomeye. Nanjye ndaho ndashima Uwiteka Imana ya Isiraheli. Imana igumye iturinze kino cyorezo cya corona n'ikindi cyorezo gishasha. Turashima Uwiteka Imana ya Isiraheli kubw'uburinzi bwayo. Ndizera neza ko namwe Imana yabarinze. Imana nigume ibandindira, ibarinde indwara zitandukanye. Bene data nshuti z'umusaraba, ndabakunda bene data. Uwiteka Imana ya Isiraheli nibashireho uburinzi bwayo. Uwiteka Imana ya Isiraheli nibarungikire abamarayika babarinde aho mugenda hose. Nukuri uburinzi bw'Uwiteka bubane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijanye n'umushatsi w'imvi. Ku bantu bafite imishatsi y'imvi, hari amagambo y'Imana Imana yampaye ariko aravuga ku mishatsi y'imvi. Mwene data nshuti z'umusaraba, mwene data mukunzi, niba ufite umushatsi w'imvi, nukuri iri jambo ni ryawe. Imana ishaka ko mbwira abantu bayo, ndababwire ku bintu bijanye n'imishatsi y'imvi. Ndazi neza ko abantu bariko barambaza ku bintu bijanye n'imishatsi isanzwe, imishatsi yacu, bakambaza ibijanye n'amasabune nk'amashampu, ariko uyu munsi ntago ari byo ndi buganireho, kuko ndazi neza ko benshi bashaka kumenya amasabune bakoza imishatsi yabo, bashaka kumenya n'amavuta basiga imishatsi yabo, cyangwa se bashaka kumenya ko imishatsi ko boyifunga bakayifunga. Kuyifunga shatse kuvuga gufungira umushatsi nyuma. Ibyo byose ndazi neza ko mushaka kubimenya. Hari uwabimbajije ariko nta nyishu ndamuhereza, kuko shaka kuzabishurira hamwe umuntu wari we wese yumve amenye ibyo akwiye gukora ku mushatsi wiwe. Ndazi neza ko abamama n'abakobwa bakunda imishatsi, ariko hari itegeko ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli dukwiye gukurikiza. Bene data nshuti z'umusaraba, ahangaha mumbona uku, murabona ko mfite igitambara. Burya umushatsi mfite ngewe n'umushatsi muke, ntago nsuka, kuko Imana yarabimbujije. Bene data, reka nsenge kugira ngo mbandanye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndagushima uruwera. Ndagushima ko usubiye kumpa umwanya wo kuvuga ibyawe. Ndakwinginze undungikire umwuka wawe mwami, kugira ngo nasame nawe avuge. Data, ndakweretse abantu bose bari bwumva ino video ibafashe maze bige. Mwami Yesu, umwuka wawe wera aherekeze ino jambo. Urakoze Kristo. Icyo nanze n'abansi Satani n'abadayimoni biwe, imyuka yose mibi ndayirukanye mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Data, undungikire abamarayika bawe kugira ngo bangote. Humugisha umuntu wari we wese ari bwumva ino video, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu Migani igice 16 ku murongo wa 31. Reka dusome. Imvi ku mutwe n'igitsibo c'icubahiro kiboneka
mu nzira y'ubugororotsi. Reka nsubire mwino jambo. Imvi ku mutwe n'igitsibo c'icubahiro kiboneka mu nzira y'ubugororotsi. Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Uku niko Imana iriko iravuga imishatsi, imvi z'abantu. Waba uri umugabo cyangwa se waba uri umugore cyangwa se waba uri umuntu ukiri muto, kuko hariho n'abandi bakiri bato mbese bamera imvi, bagira imvi bakiri batoya. Nkaba nshaka kubwira ko mwene data, woba ufite imvi aho uri hose, ntukengere izo mvi zawe. Ijambo ry'Imana rivuze riti n'igitsibo c'icubahiro. Izo mvi zawe n'igitsibo c'icubahiro kiboneka mu nzira y'ubugororotsi. N'igitsibo c'icubahiro kiboneka mu nzira y'ubugororotsi. Abantu benshi iyo babonye imvi, bameze imvi, baca bagenda bagashaka amakanta kugira ngo imishatsi yabo, izo mvi zabo zibe umukara. Ariko bakibagira ko iyo kanta ishiramwo za mvi zikagira iki, zikamera nka kwa kundi. Uko nguko iyo uri kurashiramwo kanta kugira ngo umushatsi wawe ube umukara, uba uriko urashiramwo irangi rituma umushatsi uhinduka. Izo mvi ziwawe ntago wari ukwiye gushiramwo ikintu na kimwe, kuko n'igitsibo c'icubahiro. Izo mvi ziwawe, izo mvi zawe mwene data uri kuranyumviriza, n'igitsibo c'icubahiro. Maze kubona ko hari n'abakozi b'Imana bafata ikanta b'abagabo bagashira mu mvi zabo. Abamama n'abakobwa bagafata kanta bagashira mu mitwe bafite imvi. Hariho abafite imvi bakiri batoya. Nkaba nshatse kukubwira ko wewe uriko urahindura izo mvi zawe, urimo urakora nabi. Icyambere, nta kanta ibikwiye kuja mu mutwe w'umuntu, uba uriko urahindura umushatsi. Reka ndababwire, burya hari abantu benshi batazi ko kanta ari icyaha, ariko ndababwije ukuri bene data, kanta ni icyaha. Niwafata rijya bara rya kanta ukarishira mu izo mvi, urabona ko mbese imvi zica ziba umukara, zari imvi. Ariko ijambo ry'Imana rikaba ritubwiye ko imvi ku mutwe n'igitsibo c'icubahiro kiboneka mu nzira y'ubugororotsi. Nkaba ndakubwiye ko rero izo mvi zawe n'ukuzikunda uko Imana ziguhaye. Namba uri umugabo uri kuranyumviza, namba uri umugore, nukuri izo mvi ni nziza, n'igitsibo. Izo mvi ni nziza n'igitsibo bene data, n'igitsibo c'icubahiro. N'igitsibo c'icubahiro. Mureke kwirirwa mugenda muzana ibintu, amarangi mushira mu mitwe, mushira mu mishatsi yanyu y'imvi, kuko Uwiteka Imana arakunda uwo mushatsi wawe usuko, kuko niyo yawuguhaye. Burya ndakubwire, Uwiteka Imana arakunda kandi aranazi umushatsi ufite ku mutwe wawe. Iyo rero ibonye umushatsi wawe uri kurawuhindura, ntago Uwiteka anezerwa. Icyo nakubwira mwene data, nukuri uwo mushatsi ni mwiza kandi Imana irawukunda. Irawukunda, kurya Imana iwukunda, nawe uba ukwiye kuwukunda. Umushatsi wawe w'imvi n'igitsibo c'icubahiro. Haleluya, n'igitsibo c'icubahiro. Uno mushatsi w'imvi ntago nawuvugaho byinshi, ariko Imana niyampa uwundi mwanya nzavuga ku bintu bijanye n'imishatsi kuko barambaza. Mwene data woba warambajije ibijanye n'umushatsi,
Imana niyampa umwanya nzabivugaho, niyampa byinshi byo kubabwira nzababwira bijanye n'umushatsi, amashampu mukwiye koga mu mitwe yanyu, amavuta mukwiye gusha mu mitwe yanyu, ibyo byose nzabibabwira. Gusa namwe mukwiye kwisonzesha, mukisonzesha mukabaza Imana uko mukwiye kugira uwo mushatsi, kuko icyo nzi ni kimwe, umushatsi ntago ukwiye gusukwa. Ikindi ntukwiye gushigwaho bijya bishatsi by'ikuzimu, biriya nyine abantu bakora, ibyo byose ni bya idols, ni ibintu by'ibigirwamana. Umushatsi wawe ukwiye kwigumira kuri Imana yawuguhaye. Ahangaha mubona mu mutwe wanjye nta ntuzenye, nta kanta irimo, nge nta kanta ntera, kuko Imana ibyo ntibikunda. Ni ukuri buri muntu akwiye kwimenya, kuko ndakubwije ukuri mwene data, kuriya munsi ntabwo uzavuga ngo kanaka yarambeshe, kuko uzakwiteteya, buri muntu azabazwa ibyo yakoze. Ntabwo uzavuga ngo uriya ngo niwe yambeshe, kujya munsi ntabwo biriho. Niyo mpamvu ndakubwira, nukuri ni wiyiteho aho uzaja. Ntuze wumva amagambo y'abandi bakubwira ngo nta kibazo, nimba uri kurabipinga, nufata amasengesho yo kwiyiriza, ubwira Imana, ubaza Imana izakubwira ukuntu ukwiye kumera. Ndazi ko benshi muri mwebwe mutari buvyemere, ariko ndi imbere y'Imana, mugende musenge mubaza Imana izababwira n'ukuri, kuko iyi ni Imana ya Isiraheli ndiko ndakorera. Kuko mwene data nanjye ntago nanga gusa neza, aho ngewe ahomba ndafite akazi, ntago nabura amafaranga yo kugenda kwisukisha, cyangwa se ngo mbure amafaranga yo kuja kugura imishatsi itari yanjye ngo nambare, kuko mbere narabikora kandi nashaka imishatsi ihenze. Imana ibinkuramwo, iranansanga no mu nzozi, irananyereka. Bene data, nukuri burya mwijuru haragoye kujamwo, ijuru iragoye kujamwo, ijuru irafite amategeko umuntu akwiye kugenda gukurikiza. Reka ndababwire, Imana ya Isiraheli ntago ibishaka ko twebwe twihindura, kuko ntago ibishaka ko ibintu bya Satani ko tubyishirako, kuko yo ni nyeranda. Nukuri Imana ishaka ko mbwira abantu kuri, Imana ishaka ko mbwira abantu kuri, kugira ngo mwene data ntuzurimbuke kubera kutabyumvishije. Ariko ni wabyumva ugafata amatwi ntiwumve, nukuri cyane kizanzaho, kuko Imana yo mu ijuru irayibona. Imana ikirankoresha uko ishatse, kugira ngo wewe imessage igushikeho. Abantu benshi yo bumvishe bino bintu baratukana, kubera ko bakunze iby'isi, kubera ko bakiri mu isi, baracari mu isi, baracakunze iby'isi. Ariko ndakubwire mwene data, nubwo ukunze iby'isi ukabikunda, umenya ko iby'isi bizarangira, kandi nawe ubwawe umenya ko we utazaguma ahangaha mu isi, ko nawe uzava mu isi. Reka rero ibyo bintu ntibigushuke, kandi uri kuragenda
wewe ntuzaguma ahangaha mw'isi, ariko uce wifatanya n'iby'isi kandi uzi ko wewe nawe uri muragenda kandi uzi ko Imana izabikubaza. Bene data nshuti z'umusaraba, ntago ndabanga, nzaza ndababwiza ukuri, ndazi ko ukuri kuryana kandi ukuri kurababaza. Abantu benshi ntago bashaka ukuri, bashaka abantu bababeshya. Mwebwe mushaka bababeshya, bababwiza ububeshi gusa, ariko ngewe Imana integeka kukubwiza ukuri kugira ngo ntuzurimbuke. Kurimbuka ntago ari byiza, urimbuke kubera ibisuko, urimbuke kubera ibintu byo mu kungohe, uburi juru kubera ibisheni. Mwene data uri kuranyumviriza, hariho n'abandi bambaje ibintu by'amavuta ku mubiri. Reka ndababwire, amavuta yo ku mubiri ntago Imana yigeze iyambwiraho ikintu na kimwe. Imana yarambwiye ibintu byinshi ku bijanye no kwisiga amapudre, kwambara amaherena, kwambara ibintu zenye ibisheni byo mwizosi, kugira iki akwisukisha, kwambara inkofero z'imishatsi. Hariho n'abandi bisukisha ibituta. Ngewe nibyo Imana yarabimbuje kuko ni icyaha, ibyo byose ni icyaha. Ngewe umushatsi ndangije koga ndasokoza nkashamwe igitambaro kuko Imana ni kwibishaka. Naho ibintu by'amavuta yo kwisiga ku mubiri, amavuta yo kwisiga ku mubiri, amavuta udashobora kwishira ko nariya aguhindura urukoba, kuko amavuta uzisiga ukaguma ukuri uko Imana yakuremye, nta kintu na kimwe kiguhindukako. Ariko ajya amavuta uzisiga ugasanga urukoba rwahindutse, ayo ngayo ni icyaha. Bene data, nkaba nshaka kwishura umuntu yambajije ibyo bibazo by'amavuta yo ku mubiri, nagenda afate amasengesho yo kwiyiriza, ugenda ubaza Imana, kuko ngewe ubwanjye ayo ma information y'amavuta yo ku mubiri, ayo Imana itubuza n'amavuta amwe, amavuta atukuza n'amapudre n'ibintu byose bihindura umubiri. Ariko amavuta asanzwe nzi neza ko atakintu gihinduka ku mubiri wawe. Yesu nabaho umugisha. Nari mfite menshi yo kubabwira, ariko ikindi gihe Imana niyampa umwanya nzababwira. Reka dusenge. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima kuri Imana, ndagushima ko wongeye ukampa ano magambo yo kuganiza abantu bawe. Data wa twese, ndakwinginze uha umugisha umuntu wari wese ari buklike ku iyi video, ni mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Uwiteka Imana nabaha umugisha kandi abandanya barinda